Beli pi baro ki viewers kantame ya ki kun samlang baju up kemang lanu ngan yo banikai pi shaphang dene ka Assam Rifle Sport Quota recruitment ajar opsan te hagni ka video page bha ngan batai pi kumno pin apply na kumta kiti ki post ki ba ngala de ban pun bana shapi te nginum perslam to ngin ya page no te link no bakling ka banga bu apo description box nui hang ne batho apply online Assam Rifle Sport Quota but hadin bapila klik ya ketika recruitment kan recruitment link te kan lambe ya pisha kan ke page chongka Assam Rifle te hang ne pin yui ada pila dia ban apply tang te pila ban reprint ya ka acknowledgement bila ada pimpat apply te apply no te hadin kita hadin bapila yo iya kan ke page penyuing tu batho male dan female setik ada pikin tik female sunang tila tik lupa male nang tas state of the origin te hangni pihak banwan ya ke state lajong Meghalaya and treat applied for hangni ru pihak ban klik ketika nang ta hangni pinui batho general ST te klik ST namar ngi ki ST te kiwi mdon kam but hadin kata dala biang lut hang tu kijing pendam rokoi sa klik ni beto I agree is okay didin babila dia ban klik ngi kan salami pi syak wi pedi ke page ke pedi ke form ba pia ban pendam details te hang ni jing syang la syu ban i ya pi ban tho la ne ban apply dengan syu yarap tang ban penpulai pi ki box kumno pin pendam isale hi ban ngi scam ba kalong be mo dengan mashu nomor bang use tang da uju u email tengam la re tengah ban krit wi pat tekan simpor yang Deto kumne pin pendam ya kini ki details brokhoi hangne first name ka kateng jongpi middle name te undon kam lele nang ta last name ka jai jongpi din kata but termo father's name tengi pa mother's name tengi mai nang ne date of birth ka tarik ha jongpi select religion sentu suplik sentu la yu de religion yu tengi pasti tengi de bi Christian Nanta phone number yang ni pihak ban klik phone number hangni do mobile number hangni email ID jungpi nangta state of origin hang tul adon lupam le labia nangta hangni community community hangni khasim don te don kamre ban pendap te lada ka pha pendap ru le pendap be ja ka gorkha ru le mo te hangni correspondent address ka address jungpi ka district and correspondent state kini kadidi ya mo pin pin number jong district jong pi then kata yaban submit ya ka schedule tribes jong pi schedule tribes choose file yaban choose ko file yaban shondur shwa ya katu ka st jong pi then kata pisa crop lani pisa compress penduna ya MB kata tang hapo prapo kilobyte mo prapo KB kadiban don ka size jong ka file yang ta subload kan long bait lada ka he yang ta kumut kan long re ngam ha pihapan compress pihapan pedit ya ka file ke jong pi pihapan pedit pihapan download da u compressor app sale ya ta mo lada pintu tu semua bandu ki comments sai ka pi anta kum juru hangni sport level link di sport level ayu pila simbenta nang ta game type ka game ayu pila dep simbenta sa klik hante lehi nang ta sport certificate hangni ru pya ban shandur ka sport certificate nang ta sa upload hangni kaneru tang apo pro kilobyte nang ta medal type ayu pila yo nang ta ka position pure position ayu ta medal hangni gold silver bronze nang ta position itu participation date dari kewakili simbeta kalau don ha certificate ada pila yo mo nang tang ni room pada qualification detail of technical qualification
qualification kani kam don kam remo kim don kam re handai tangkati ka qualification class 10 hangte la de don lupa nang ta phaban pendap hani boot lani university phaban pendap embos ta passing year jumpi ka number pi pass total mark hani ta ga grade jumpi pi grade eu nang ta ka percentage ke phaban pendap mo tadi mo pila dep ikito brok khoi nang ta name of trades or course apa pp pendep mo nang ta university passing year bat ka mark or grade mo pendep ya kini ate kini ka qualification wala se pila don lada kim don bu mlile ro nai pendap re gitu ta static ane batwa are you agree to upload result online Kedin kata Sean yang kaputu grab ke jumpi kabdi passport size keniru tampok prapu globai nangka sa upload mo katu penung itu nangka ka mark sheet ke jumpi ru upload hani but kuncuru ka ID dokumen ID dokumen kumut la bandi ka domicile certificate jumpi lani ka residential certificate lani Aadhaar card ru pilih bendon nangta Aadhaar card hang ni hajrong sabi ngala komplet mane Aadhaar card hang ti khaban pendap mo lada pila don Aadhaar pendap hang ni hajrong lada pila dep lu digitu baro khoi kini ki box hang ni barit undang kamban tix pendap hang ni ke please ke jaka ke bapisong bisa pendap hang tu nangta sependap ye uni u verification kut hang ni new san laisan pendap hang ni din kata sa submit tik la long be da pila dep submit kan submit ye pi ya form ko ba pila dep ban pendap sa print ya ketu ban ra ban bu bahaya ketu print form ru mo tangkum ni hi no bu pin le ban apply na kunta kiti post hapo sam refill jong state quota le bha chang bha hi namar ngala batai kuntu hoi wala dangam la bat peni ye pi di kuntu hi kolong namar ba ngala use de uju ya bubun ki parlok ki jonga ki ngala apply te na kata daw ngam la su pan peni ye pi to di wala kata ru le kuntu hi kumbang ngala ong ngi scam ba kan long kata hi le